Pozdrav ljudi u novom videu koji je posvećen Wii U sistemu. I dalje imam lošu kameru, ali nadam se da ćemo to ubrzo promijeniti. Riješit će se. Wii U je bio jedan genijalan sistem koji je izašao 2012. godine kao nasljednik originalnog Wii. I međutim, puno ljudi dan danas misli da je Wii U samo ovaj tablet kontroler koji je nekakav add-on za taj Wii. Ali Wii i Wii U su dvije generacijske različite konzole. Znači Wii pripada jednoj generaciji sa Xbox 360 i PlayStation 3, a Wii U spada u generaciju sa PlayStation 4 i sa Xbox One. A taj tablet, to je zapravo samo kontroler za konzolu, znači on je u ekosistemu sa konzolom i ne može se nositi na portable gaming kao što je Switch. Iako je ideja i koncept za Switch zapravo proizašla iz Wii U sistema. Ta ideja je razrađena dalje i napravljena nešto puno drugačije, ali to je video za drugi put. Ideja za Wii U od strane Nintendo je bila da se napravi spoj tog originalnog Wii koji je bio kao više taj party sistem i taj koncept je bio jako popularan i jako puno se prodavao. Znači on je prodan u više od 100 milijuna primjeraka. I da se spoje znači taj party sistem sa hardcore gaming sistemima, mrzim tu riječ, ali dobro, kao što su recimo PlayStation 3 i Xbox 360 u to vrijeme. I zapravo Wii u tome uspiju što se tiče toga, ali Nintendo ima jako loš marketing, znači danas ljudi ne znaju da Wii U i postoji i ljudi misle da je Wii U samo ovo, da je to kontroler za Wii. Jako loš marketing i ono što dosta ljudi koji znaju da Wii postoji, a nemaju ga, misle da Wii nije imao igre, Wii U zapravo, pardon. Međutim, Wii U je imao jako genijalnih igara. U ono vrijeme kad je izašao, znači imao i popularne naslove iz tog doba kao što su, ne znam, Mass Effect, Ninja Gaiden, Splinter Cell, Bayonetta, znači igre koje su bile kao hardcore, a imao i naslove znači koji su Nintendove kao Super Mario, Pikmin, Pokemoni. Isto tako imao i druge neke kao dječje igre, party igre i to, tako da je stvarno uspio u tom konceptu hibrida između hardcore sistema i party sistema. Ja se ispričavam zbog kamere. Ono što je vi isto prvi napravio što se tiče da ima ugrađenu konzolu su ove figure, recimo, koje se zovu Amiibo. Znači kasnije je nova verzija 3DS-a isto to imala, ali stara verzija 3DS-a nije imala, nego prvo, znači ta figura bi se stavila na tu oznaku i Amiibo figura bi se stvorila u igri. Znači dobio bi softverski lika ili neki power up ili nešto u tom stilu. Prije toga su postojale takve igre kao Skylanders, ali oni su morali imati odvojen portal koji bi kupili. Tako to je to klincima bilo fora, ima jako velika zajednica tih kolekcionara što to skupljaju, to nisu normalni. I što je još fora kod Wii U? Wii U, znači, on nije dobio taj kontroler u startu sa sobom, nije se morao, znači ovo basic sistem bio kad sam ga kupio, postoji kao neki deluxe gdje se dobila Nintendo Land igra. Ali ja sam prije toga već imao Wii i ljudi koji su doma imali već Wii, kad bi kupili Wii U u startu su mogli koristiti sve kontrolere, znači ove Wiimote, nunčake i onaj classic kontroler, što sam pokazao u prošlom videu, oni su svi radili sa Wii U sistemom. Isto tako je zašao Pro kontroler, koji je izgledao recimo kao kontroler od Xboxa. Kontroler je bio zakon, ali ja nisam imao potrebe bacati novac da ga kupim kad sam već imao sve te motione i classic kontrolere. I rade jednako dobro kao dobro, doduše Pro je vjerojatno bolje, ali... I tako, što se tiče toga, da vidimo kakve igre je imao Wii U. Wii U, znači, ljudi imaju predrasudu da nije bilo puno igara za njega. Ja imam samo dijelić igara što su izašle za njega, a i to već čini veliku kolekciju, pa ćemo, ajde da krenemo. Znači, ovo je bila Bayonetta Deluxe Edition. To je bilo, znači, Bayonetta je izašla, Bayonetta 2 kao ekskluziva samo za Wii U. Znači, Sega i Platinum Games su napravili ekskluzivnu igru i u sklopu toga je izašla i Bayonetta 1 kao remake. Znači, postoji verzija za Xbox 360 i PlayStation 3, ali ovo je bolja verzija jer je Wii U bio malo ipak jači sistem nego te dvije konzole i puno bolji frame rate i veću rezoluciju ima. Odlična igra, odlična. Pa da vidimo dalje što ima, ovo ću pomaknuti tu. Aha, znači, ovo je bio naslov koji je izašao originalno kad je izašao sistem.
New Super Mario Bros. U. To je nastavak onog Super Marija sa Wii i sa DS-a i 3DS-a, ima ih, ja mislim ovo je 4. dio bio. Imam 2 primjerka, zato što jedan pripada prijatelju koji je zaboravio na mene, zaboravio doći po svoju igru. Pa ako gledaš Prpiću, javi se za piće i dođi si po igricu. Da idemo dalje. Sonic Lost World, ovo je izašlo i za Wii U i za 3DS. Nije najbolja Sonic igra ikada, ali je bila puno bolja nego prethodnici. U zadnjoj generaciji genijalna igra za mog klinca, on je obožavao ovo igrat. Rayman Legends. Rayman je klasik, znači sa PlayStationa i ovo je po meni najbolji Rayman naslov. Ne znam, može biti fora i klincima i odraslima. Pikmin 3. Ovo je zapakirana verzija, jer imam digitalnu verziju igre isto. Ovo je kao više kolekcionarski primjerak. Splinter Cell Blacklist. Super igra. Evo je znači Bayonetta 2. Ne znam šta bi rekao o igri. Tu treba poseban video snimiti samo o tome. Znači to je radila ekipa koja je radila originalno Devil May Cry i Nier Automata i takve igre. Čisti hack and slash, genijalna igra. Onda Epic Mickey, ovo je nastavak sa Wii igre. Ovo je kao oni Disneyevi crtani, rani Disneyevi crtani, isto predivna igra, kao da si crtan u filmu. Ovo je Ubisoftov Rabbids Land, to je više kao Mario Party klon. Moj klinac je to volio, meni osobno nije Mario Party po meni bolji. Šta ja znam, klincima je fore. Onda dalje. Sonic i Mario, olimpijske igre, to je već tradicionalno naslov, svake olimpijske igre izađu njih dvojica zajedno. Bayonetta 1, znači sa Bayonetta, ovom Deluxe Editionom dobiješ i Bayonetta 1 i 2. Prezakon igra. Ovo ću pomaknuti jer mi nestaje mjesta. Znači ovo samo dijelić kolekcije. Onda Pokken Tournament. Pokken Tournament je bio zamišljen kao spoj između Tekken igara i Pokemona i ovo je nešto prezakon. Imamo verziju ove igre za Switch jer smo morali uzeti, obožavam ovu igru. Stisnut ću pauzu na sekundu jer mi nestaje mjesta. Znači Pokken Tournament U. Sa njim smo dobili i ovu Amiibo kartu, on isto radi, znači samo se ubaci i to je Dark Mewtwo. Amiibo, zakon igrica. Šta imamo dalje? Sonic Racing. Ovo je kao isto neki Mario Kart klon, ali zakon. Ja i friend smo ovo znali igrat satima. Znači mi odrasle barabi. Onda dalje. Donkey Kong Tropical Freeze. Znači iskreno igram Donkey Konga, ono koliko znam za sebe, ima masu dijelova. Ovo je najbolji Donkey Kong igra. Ikad. Najbolji. Splatoon. Ovo je baš bila ekskluziva Nintendova. To je prvi put da je Splatoon igra ikad izašla. Znači dvojka je izašla za Switch. Ova igra je bila revolucija, to je izašlo prije nego što su izašli Fortnite i takve igre. Ovo je Amiibo za tu igru, isto dobiješ neki power up, dobiješ oružje i ovog dječaka unutra, to moj klinac koristi. Splatoon je zakon i dan danas rade serveri za njega, za taj prvi dio na Wii U, igre vrh, ko ima priliku probati nek igra. Legend of Zelda Wind Waker, znači ovo je remake od Zelda za Gamecube. Jedna od najljepših video igrica ikad, ovo je nešto predivno. Pokazao sam u prošlom videu za Wii kako izgleda stara verzija, sad ću vam pokazati možda ili nešto drugo, vidit ćemo. Captain Toad, ovo je bila više kao puzzle igra, gdje je Toad kao glavna zvijezda, napokon da je on dobio nakon svih ovih godina svoju igru, Toad je zakon. Mario Party 10, prvi HD Mario Party. Po meni nije najbolja Mario Party igra ikada, ali služila je svrsi i imala je fore interakciju s ovim kontrolerom. Po meni je jedna puno bolja party igra, doćemo do nje. Evo, Lego City Undercover, isto da ne pretjerujem, ovo je najbolja Lego igrica ikad. Znači ovo ko GTA, samo sa legićima, vrhova, znači ovo možete igrati satima. Izašla je kao ekskluziva ono vrijeme za Wii U, ali sada u nove generacije portana na PlayStation 4 i na Switch i na Xbox. Čak i za PC nisam 100% siguran, mislim da ima. Super Mario 3D World. Ovo je bila igra koja je nasljednik igara kao što su Mario Galaxy i Super Mario 64. Samo što za razliku od tih igara sve su one mogle biti sa jednim igračem, od njih možete biti 4 igrača i svi ovi kontroleri radi. Super igrica, zakon.
Onda dalje Yoshi. Jedan od Yoshi naslova. Obožavamo ja i klinac ovu igru, 8 sati isto gubili. Isto u 4 igrača se može igrati. Svaka Yoshi igra ima neku foru, kao ili od kartona ili kao slikovnica. Ova je bila kao Woolly World, kao plišanac. Ima i Amiibo plišanac za uzeti, kao luneni. Onda dalje Batman Arkham City Armored Edition. Ovo je najbolja verzija ove igre. Ima sve DLC-ove, najbolji frame rate. Arkham City je zakon. Znači, od svih Arkham igri ovo mi je najdraža. Zakon, Batman. Tekken Tag Tournament, drugi dio. Znači, ovo je Wii U Edition gdje možete likovi iz Tekkena oblačiti u Luigija, Super Mario, Princezu Peach. Evo ima ovdje slika. Samo je moja kamera full loša. Genijalno. Znači, Tekken ne može biti loš. Vrh od Tekkena. Ovo je prije sedmice, znači sedmica je izašla nakon ovog. I to je ta party igra što sam rekao, znači Nintendo Land. Ona bi došla upakirana sa deluxe verzijom konzole. Igra je zakon, jedno ću možda napraviti neki tutorial. Znači, ljudi su mislili da je to samo neka blentava igra, ali ovo je kao zabavni park sa tematikom Nintendovih igara i jedno ću pokazati gameplay kako to izgleda, ali treba mi klinac ili neki prijatelj, zakon. I naravno, za Wii U je originalno razvijana, po meni, najbolja video igra u zadnjih, 15 godina. Znači, igra koja se čekala godinama i koja je srušila sve moguće recenzije. Znači, igra se može igrati na Switch, ali mislim da svi znate da radi se o Breath of the Wild. Breath of the Wild je po meni stvarno najbolja video igra od zadnjih 15 godina, ovo je nešto posebno. Znači, ovo morate probati na bilo čemu, na Wii U, na Switch, makar kad emulator izađe neki, ovo morate igrati. Ja ću sada stisnuti pauzicu, jer vi ne možemo koristiti ovako samo s tabletom, znači treba nam konzola i moramo baciti CD. Stisnut ću pauzu dok ga zakačim za televizor. Evo ga. Kako predivno dizajnirana konzola bila. Nisam rekao, znači sve što može Wii raditi sa soft modom, igrati sve one igre, retro i sve to može i Wii U. Ova konzola nije soft modana, ali mislim da bi možda mogao napraviti jedan tutorial kako to napraviti, pa i soft modati čisto radi fore, ali Wii U je predivan. Evo sad ću zakačiti kabele za njega. Snježno bijeli. Evo, ja se ispričavam, kvaliteta ovog videa je od čovjeka iz naroda za ekipu. Znači, ovo nam je tablet kontroler i na njega igra sasvim super izgleda, iako je Switch ima puno bolje mogućnosti, naravno. Idemo sad prebaciti na TV, samo klikom, znači, zap, Breath of the Wild, zap. Evo, čisto samo malo da vidite kako igra izgleda na Wii U. Da vidimo, tu sam sve ove neprijatelje porokao već, ali da vidim da li ima dolje neki izazov veći. Ajmo malo ovako. Idemo spasiti nekog dolje. Evo vatreno strelo, cap. Da vidimo sad. Ovo je bilo jednostavno. Super. Ovaj gameplay je od ne znam kojeg save-a, koji je to igra dao klinac. Evo lisica. Kako je zakon je. I link ima te. Mogućnosti da stvara. Evo ga. A može i plivat. Tu je neka beštija na ovom otočiću, ako se dobro sjećam. Sad će kiša početi padat. Evo, samo da dođem do otoka pa gasim.
Da vidimo šta se dešava tu. Ovo, Excalibur, šta je ovo? Da vidimo, ćemo strelu promijeniti u... To je One Breath of the Wild na Wii U. Jel, sve radi isto kao i na TV-u. Nema uopće problema, samo sekundica. Evo ga, sada ću izaći iz igre, da vam pokažem kako izgleda njegov meni. I neke fore. Znači, vidite kako mi prst slabo hvata. Za njega je predviđeno korištenje ovog stylusa. I on je dosta praktičan za koristiti. Na njega se mogu i... Evo ga, znači tu dođe stylus, ni ne smeta. Sad ćete vidjeti kako to puno ljepše radi na stylus. To su neke demo igre. Znači vi je imao i taj shop koji se još uvijek radi i koristi. I Wii U je imao fora što je isto backward compatible sa originalnim Wii. I kad stisnete Wii ući ćemo u mod od originalnog Wii-a. Mogu gledat YouTube, Netflix i sve te gluposti ste mogli instalirati. Crunchyroll za anime. Imao je Miiverse koji nažalost ne radi. To je bila jedna aplikacija za kontakt sa svim prijateljima sa Nintendo Networka. Ta aplikacija radi samo na 3DS-u, ja mislim sad. Imali smo taj voice chat i sve te gluposti. Šta bi vam još pokazao? Ajdemo vidjeti kako izgleda Wii igre samo ću stisnuti pauzu. Znači, da bi igrali Wii igre, potreban nam je kontroler za Wii, jel? Sad ću vam samo pokazati. Znači, na TV-u sve ove karikature, ovi čovječuljci, mogu ih prebaciti tu. Oni su inače stvarni online igrači koji su trenutno online. Znači ako se spojim na internet mogu njima slati poruke i kontaktirati s njima i zvati ih na gameplay. Ali ajmo vidjeti kako to izgleda kada idemo igrati Wii. Evo ga. Znači on traži Wii remote da se na televizor stavi. Evo ga. Sad ćemo povećati. Imate opciju isto igrati i na ovaj mali ekran Wii igre. I na TV samo. Evo ja ću zabrati jednu i drugu opciju. Samo dok uđe u meni ću stisnuti pauzu da vrijeme ne gubim. Evo sada smo u Wii modu. Možemo se vratiti Wii u meni. Zeldu sam izvadio i ubacit ćemo, evo, to mi je prvo pri ruci bilo od original CD-a. Skylanders. Inače sve radi jednako kao i na... Sve radi jednako kao i na Wii konzoli. Znači bacit ćemo unutra. On će čitati igru. Naravno on se može isto soft modat da igrate sve one naslove retro igara, on ima isto i virtual unutra igra. Ne da mi se sad Skylanders se pokreta, samo čuče meni da vidite da radi. Isto tako ova igra, osim što je glasna, znači Wii igre se mogu igrati i znači u tom Wii vidite kako radi s kontrolerom. Tako se ovo pojavljuje tu, isto kao što se na velikom ekranu pojavljuje. I to je totalno fora. Znači mogli ste igrati Wii igre i na ovom kontroleru. Znači evo, svaki moj potez on prati. Evo samo ću stati sekundu. Da vidite da radi. Ali neće to igrati. Inače nemam moj Skylanders igre, to su klinci onda u to vrijeme bili poludili za tim i... Ja, znači sve radi. Dobro, ja ću to pauzirat. Jer je igra spora kao vrag. Evo, ovo ću znači sad ugasit. I vratit ću se u... Jesu naporni ti Skylandersi, uglavnom preskočio sam to sve, idem ga vratiti u Wii U meni. On ga samo automatski prebaci, treba par sekundi.
Prebacujem ga. Evo ga. Znači taj čovječuljak, to je moj Mi. Evo ga, Nintendo Land. I još bih vam pokazao eventualno samo kako izgleda Wii Shop. I danas, znači Wii Shop je i danas u funkciji. I isto kao što, znači Virtual Console koji vrijedi za Wii, na tom Wii Shopu postoji i dalje postoji Virtual Console. Evo, znači radi na TV i na tablet. Imate tu neku mini igru dok se čita. No sad na blef stišćem. Znači to je na TV-u. Ovo je na... Evo, izvadit ću stylus. Znači sam dizajn je fora od ovoga. Evo, izvadit ću tu i stylus. Znači uklapa se, ništa ne smeta i dobro, ovaj kontroler dosta dobro stoji u ruci. Znači stvarno ne radi problema. Evo ga. Uglavnom to je Wii Shop sa kojeg možete downloadat nove igre, retro igre. Evo, Ocarina of Time, Super Mario 64. Uđete i kupite. Eko. To je to, nadam se da sam vam pokazao barem nešto i malo više posvjetlio što je Wii U i da je video bio zabavan i zanimljiv. Eto, nadam se. I nadam se da ću drugi put imati bolju kameru. Možda ponovo budem snimao ove videe sa boljom kamerom. Ljudi, pozdrav i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!